Korisni saveti, aktuelne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite. Počeli su vuči dani, pamet u glavu. Srbi veruju da se u narednih 7 dana iz kuće nikom ništa ne daje, a žene ovo nikako ne rade. Veruje se da Sveti Mrata u ove dane gleda ko šta radi, pa veća s vukovima i određuje im koji će na koju stranu da navali. Vučija nedelja je sedmica od 16. do 24. novembra, odnosno od Đurđica do Mratindana, koji se slavi 24. novembra, a za koji se veruje da predstavlja dane zaštitnike vukova. U vreme Mratinaca ništa se ne daje iz kuće, ne prede se vuna i ništa se ne pere. Krojači i obućari odmaraju, a žene ne rade ručne radove. Prema narodnom verovanju, od 16. novembra pa sve do 24. novembra vremenske prilike ukazat će nam kakva će biti predstojeća zima. Naime, ako dani budu magloviti, zima će biti promenljiva i maglovita, a ako bude vedro, zima će biti oštra sa dosta mraza. Domaćinu koji najviše greši ove dane, ne ide u crkvu i ne poštuje Svetog Mratu, u kuću i torove na zimu će doći hromi vuk, zvani Kriveljan, koji je najopasniji i koga niko ne može da spreči u njegovoj nameri. U vreme Mratinaca ništa se ne daje iz kuće. U Srbiji je običaj da se ove dane klalo crno pile ili mlad crni petao. Klalo se ćuteći u ranu zoru na kućnom pragu. Prethodno se piletu ili pevcu crnim koncem zaveže kljun da ne pišti, da ne bude nikakvog glasa. Odsečena pileća glava vezivala se crvenim koncem o verige, pa se sa njom bajalo u vreme dolaska vukova. Korisni saveti, aktuelne vesti, običaji, verovanja, tradicija. Pretplatite se na naš kanal. Balkanka Serbika zna. Hvala što nas pratite.